Yemo abuba nyoro gosirwa asogosoma busa asikosi ya maboko imeti skuru chobo bondi au ime county ya Kisii korwase ebengi ya KCB nigobono barene kibako gokera magaye ebengi yuko ba ebintu barache gokorera emirimo yabo nigokorengana n'umutineneri webengi yorosagirwa Kisii aerere iguro yuko basira asebabaire ase keribabaire keroyomo ibyoma bisaini chirwe 52 umusaki w'igetaseni gensoko Pethuel Machini no roboti oruo ase oboime mono Bunenchiremo yogosira abasae kwigendria semirimo ya maboko nigobono ebengi ya KCB richikuria rero yanyakobage kwenana obukonyi bw'ebintu awo chasaborukiwa 52 egati yemia abanyakobako basome bosa asechikosi cha maboko asechiskuru cy'ubundi aoime county ya Kisii Okwana sebengi yo maiga yo kwenana obukonyo bwiga gochesa banyora amasomayo nigobono omutenirwe benki yo James Maganda anyakobaga kwera ikenekirenge kinene gyo kwenekinga bari batigere chiskuru nchera konyora bale chikosi egere bairike emirimo lero ne wiki yene ya customer week na intubu na KCP abana mbale tuwa bere tugo sponsor ase technical training institutes bali bakolire ekosi yeli tuwa sponsored for 6 months abana abambali tuwanyolete na batali kwenyara abandi batigete skuru asengenjo ye school fees lakini bari ready gukora masomo tukabaimokia tukabakoli ki interview bakagenda through chi college examination bakachaka gukora chi course kiri baganetie bono ba qualified abairu chi certificate chi course mbali mbaro bakorete amangana ya amaje amangana ye stima amangana ye tukia amona amangana yo borugi na bonsi no balegaiga tu sponsor abana emia yemo lakini rero abana tokwa equipments bachigo chakiregasi bali bakolete buya na abana 82 okwanekerekyo nigo boiganya kabaga kwenekia abo banyora bokonyobo nigo barachikunya ko bakwigendria semirimo yabo tambe asibono anyakabaga kuburia basahe kuibwatsi na wesokia ere konyora bokonyi kurwa asebenki yuboigo so that we equip them they start their ordinary jobs now they'll not be employed, in fact they'll be employers, and that's our purpose as KCB, to ensure that we empower as many youths as possible, those who are not now in the formal employment. Otherwise, I want to appreciate and congratulate the qualifiers, those who have certified us and who have certified the examiners, and now they are fully qualified to go and work. Thank you and congratulations. Sigati yabasaye banyorobo konyobo nigobono baereiro bya bwekyombe kya KCB asibono banyakobago saba emirimo kurwa sabantu bomwe bwancha. Mimi nimepata skills mingi kupitia KCB. Nimejua kuweka maji, unblock sewages na kuweka maji, kupampu maji kutoka ndani ya kizima nikichukua juu. Nimejua vitu mingi kupitia KCB Bank. Niko tayari kwenda kufanya kazi. Please, tafadhali tuite kazi, tuchangamkie kazi. Tunashukuru. Nilisikia hii scholarship kupitia kwa group, nikaenda nikafanya interview, nikawa chosen, nikaenda kusoma. Nimesoma, it was very friendly na nimeenjoy na nimepata tools, naenda huku nje kufanya kazi. Pia nitaunganisha wengine niwafunze, alafu nitafute kitu niweke business niajiri wengine. Kwa hiyo nimepata scholarship na KCB Bank for 6 months. Nimejifunza kuwa plumber, nimepata skills for the 6 months. Sasa niko tayari kwenda kufanya kazi kwa mbigo. Leo nimepewa tools hapa, niko fully equipped. Sasa niko ready kuenda site kufanya kazi. Mtu yote ananiona, ningependa kuomba kama kuna kazi mnaweza nitafuta kama Pama Engineering wafanyie kazi ya plumbing. Nashukuru sana KCB Bank. Nabo nigo boigo abasaye nyakoba kuburirwa kwibwatesia asemirimo ya maboko iyo erabakonye kwirika na boigo kwigendria samagimabo abotambe. Reporteria Ensoko TV kuraiga county ya Kisii nchinkuru kwa Pethuel Machini.